Komisi Benta Ban Rakhe ya ka Azadi ka Amrit Mahotsav ka Office u Deputy Commissioner jong ka Eastern West Kasil Suswek haringkat ka jinge trailang bat ka Nipko Shillong bat ka MEECL kalapelong ya ka jing Rakhe jong ka Bijli Mahotsav hapo jong ka Ujwala Bharat Ujwala Bavishwa Power bat ya ka ne ka jing Rakhe lapelong Hatirot Singh Memorial Hall Pendeng Umyong Mairang. Hakani ke jirakhe ulam phang ke yeng dorbar thawan uba metba ulawan menlong kumukongsan ha jing don kat lang u Deputy Commissioner ke Eastern West Kasil Suswek uba Wilfred Longsit ka DGM jong ke Nipko ka kong Loreta e kharmo phlang kinong tre sarkar kinong elam snong ki dekhot jong ke VEC kinong ikai ki khena puli bat ki wei habakran hakani ke jirakhe uba metba lingdo ula ai khuble ya ke MEECL bat kumjuru ya ke Nipko ki balayara ban pelong ya kani ke jingelang bat kalong kerensan ke bapaka ke ban ajing tip sya kinong penungkam ya ki light lani ke electricity bat ru halor ki babon ki scheme bat program ki bakatanat boarding ke don ban syakri na ke benta ki pat ba long song snong kalau jiran ke badon kama bat kalau ke jiran ke ban ai sikit ya no badon kam ya kini ke lain dari electricity ke baru nak berduni ia penangkap bagian makan nanti kerja bersama. Hari ini di sini benar terhadap dok. Katu berjumpa itu bah. Kalau berjumpa juga mesin seperti poleskar. Harga katu kami kapal kepada general pakai nak berita supply pada distribution kalau dulu terjadi kalau dalam shutdown man kapal man snow man hidau akan diperoleh disuruh berkata berjenjang bat kejenet kepada dalam bulan yang akan lain electricity